Akari kaunti Meru na ATONGERIA barabakureana na utongeria bwa gavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza bitete nindi bagirita ntumirio kuni mpatho irachiethirite nindi chiekujira wa ate kangavana Kawira na munini okimutuma twethingia bari gavana Kawira nethirite nindi ATIKUTHINGATIRA nyamatagari yarethirite ANENKEERWE ni mbunge ya Seneti kuthingatira kaita karethirite nindi aika kwa mbere ya Seneti nonto bakweberwetine nibongelete Kawira kinya ATIGUTIA ATONGERIA BANGI amona kinya gwitithia mubango yokulea ntuku eleo kiumionto antuku ya kiumio barethirite kibanga ombere monike twandete muthuri murioki no twambiria chio atongeria mwanyamana bachumiritie na kuthambakirikania gavana wa Meru kagita karado aliro wero ikire nyombe Seneti kwena mataro aerwe mono jegi uritingo ibune kaunti Meru na bambere gavana ikire wira nembo bango jojo kurea akethwa gita ntuku ekumia atongeria baba bakimwira uju kambire gavana wa Meru atige kurairwa na mpui muno no ruwa muno araumire Seneti emo recommendations ciorabwite kurita ngugi na aria mantu jo korea bamba kumaka korea imbi na avereza akorea ageta Jumapili kandikanie Seneti ojo Kawira na chokerio korea na te Jumapili yake ni ntuko ithatu ndene kiumia na ndereba bathirikari security thirikari ngari cia thirikari aritinguge bathirikari na bagita bonthe okoreene na mbere Seneti kaire ndene office of the governor ikwetha kwena iraita kwa special programs na nithaina kite nithaina mbeca ciayo mwankana ndi bagatege nonto nithiri na iratumirwe kiri okorea county assembly immediately bochoke assembly haraka bochunguse manto bon balance between private entity ya okorea na mbeca cia county nondo utekurombete kwa mpempene chenjoa tutomba kwethia ati okorea nio bigger than gavana wa Meru ora manager ukumanage 12 billion ko our fear is kuja kwithirwa gwikirwa kana gutagerwa muno kana kanenkerwa mbeca nyingi na komba kuthwa ikira na ntuku ithatu per week na ngugi cia thirikari ire tumunenkereire anene ikethwa na chichi kia ntuku ijiri itukona kwina question mark au na itukuria EACC niyo bachunguze mantu ja haraka nikenda Meru yetu tumba kuona sustainable projects irigatethia ntu amna bubu riboti ikiumira ati nyombe munini wa gavana iria kiriki thirikari atete na stima tukinyite nyombe neji na kwithira uti stima na kinyari tengugi bawe baraba gwitangu nyombe ji betha bagikujira tweterete twikirukirite mathina ya stima kuma iso ciaurire tweterete tukiriach out ke Kenya Power patwa excuses twabetera kwatuka tukaroka ringio testima twina generator ite functional ne rauru lakini iteona mauta so itoko appeal ke relevant authority pa tedi tolelia ke street lights yeko atoribeto bena stima ndi toko hope heti political fair play na if it is so sad na you wanting so itokoromba anto by human na solution yera tumekosa stima since Sunday afternoon na tumekuwa na shida mingi sana. Stima ndo inafaa kutumika kila mahali na atongeria baba barigo karibu munini wa gavana buri gwatine deputy gavana wetu amona thina ucio nthe akonwa ni ranjirie kuthirete kinya uturo bwawe mwanka thai askari barakarabo bakwenda ku withdraw bachoka station cio cause allowances ira baburi gwitha bakeyawa kenda bakaria deputy gavana wa Meru isharitirwe na itekwo kutwenda kwira madam gavana in case mutuma kwa tuka kwe manto yombo kariga kirwe no kaya murio yu na ibo ya Meru baminye weta kwa DG askari bare na batewiritwe driver wa atewiritwe cause batena biraba bwiri kutho bakiria ogenda baritangu yu natika bakorwa bia cia ngava cia madam gavana bero ambia cietu ciochu cia iraturi ya oro kirima ngucina ure murio yo ntiri yo ANENKEERWE ng'ondu kwa wantu betu katukwenda kuwa Meru itetete boya why nyomba ira cionthe ntwethingia areo no biciewe ni obicie kithirikari na turenda kwira mama
nyombe twethingie tumba kuria kuma Sunday mwanka utuko bwana arua itena stima turendro kwira mama mantu yaro kuthithi mantu yatiagirite mutuma teko mostite thirikari-ine mutuma is duly elected oyaro tarirwe na muthiene bakitho bakiangavana kitha giki Kawira bachu turienda maendeleo mashinani madibut kabati kamwe kaukwira anto kabati so you meant kabati yo kamwe muntu kabati kamwe gateakira inya sungura kabati kamwe inya kioro gateaka so i kabati ya ileti kabisa na spindi kills na kabati ya Revenue Board ne acting CEO, Investment Corporation acting CEO, Halco Board acting CEO, Microfinance acting CEO, MEWAS acting CEO, Chief Officer wa Trade ne acting, Chief Officer wa Water ne acting, Chief Officer wa Roads ne acting, Chief Officer of Finance ne acting. Thai ne ngire deputy governor ale ome. Kwa na ndenwe no woko act giteke deputy governor o Kawira Mwangaza. Katumuna ne ntukwiritigere ka ko act ja governor wa Meru in acting position so you are ejanete mene tekele peles.